Dnes otváram Disney Lorcana booster balíček 3. série s názvom Into the Inklands. Vzadu máme pravidlá hry. A teraz nás čaká 6 common kariet. Chief Tui, Milo Touch, Strike a Good Match, The Queen, Kid Cloudkicker, Cleansing Rainwater a pokračujeme uncommon kartami Flintheart Glomgold, Nala, Magica the Spell a teraz nasledujú Rare, Super Rare alebo Legendary karty a je to Super Rare karta Simba, za ňou nasleduje takisto Super Rare karta Piglet a ako poslednú tu máme foilovú kartu, Rare kartu Friend Like Me.